Biyag ti tao. Masikugak re. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti daytang imbaga memen eh. At danton anak ta. Re, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsikugak kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dayta. Ikasara ka matkat emen eh. Ay-ayatan ka. Di ka mabali na baybayan. Ni, Umuawag ti boss ko. Mabit lang. Sumbatak tawag ko. Amang ano napatagti bagana. May destino kiti sa balya lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti boss ko iti kalman, mama. Ket dayta ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa balya busgan na. No di siyak lang. Adakan ka day taa, iho. No anya ti amo mapagsaya atam. Aramidam. Mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay Genobian. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanika 2 bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya dagito beng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag ang kasarta kidain. Wan madkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Yan. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagi karagitipata ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. may pangalan. Ado mawag. Ne, baro ano numero? Sino ang tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito ngayon? Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Belinda ito Ti landlady di ti pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak maten. Thank you, ma'am. Ta nakitam. Okay. Dagasam to nito'y balay no agawit ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako na. Oo na yung lakit din. Naimbag dito tilandledik nakakita. Kasanan, magdanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbag lakit din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigatan nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online. Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak namin iti makan. Man-man ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano ka nga agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pa ka kumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Ngayon malabay ang kita nung kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan.
tapno maisagana dagiti rumba nga maisagana. Uwan, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Dapat aramid, ha? Bye. Bye. Abi nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasayata nagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason. Ada problema k, mama. Ah, problema. Anya day iho. Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobraktan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnama ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Irik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka mandanagan. Nasingput mo't laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga, Rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawagkan ko, ana. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita matiti na saya ata. Saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumi ko makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsangsangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga numa kapadakis, iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, Diyak mo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namnam mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit kibagim kan ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatam kit din anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang budaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bagalang ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dalta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko. Agyaman na kiti dayo. Kasapulan kayo itatatan. Kasapulag ti panangandi ngayon kanya.
Iso di na ko mapapanawan. Nakapasingay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay-bay amo dere. Sa nabali. Ta imay ti inana itay. Oray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsagit anak ko. Di pa mo sa diyang tao. Lala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pa pananutam, Ray. Maturog tan, rabiin. Agbasyon tayo ko may probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako iti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Agliv ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa bali latangot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mat kahit ti sumurot kanya. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayon, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwa nga aldaw. Saan nga ro mabalin Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Kat, singalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro komportable nga agawin? No saan ko akadwa ta asawa Mama? Ha? Sige tane. At pero midag Mama. Baliwan tayo tumanin tagsarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Manipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan apulos ti patagkukan ko na. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, to'y apo ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak kuman. Anya kalakit din aya. Mama, ako namlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nakawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nang ipashare mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan ha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga agpakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na, tapinatgam tikid daw ko, balasang ko. Ay, no! Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay, na! Nakaaya-ayat!
Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka balasang ko. Anya day ta, mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na yung bagti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamang gawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lamang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko. Ngam apay asyak ti pagdatunan. Saan nga umdas? Alapad day ta kanyak. Siga lang tinakarik na kitikastoy, Emily. Daniel, Ay ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klulanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit naman napod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam mag. Apa kay day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kung amakiin nayat manan. Anak, saan nagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulong kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasin pa. Kay patsag nagbalin kanto anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatatang ka pa lang. Aklulong mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlagan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah, ta, Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. nala. Awatin kayong daming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabahon. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kubo. Di ka agbambanog, wal? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragrag sakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily, iha. Mabalin ka din, ipasyal mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malang ipasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan.
Agyaman na agtanda kayo amang iti iliw ko iti anak ko, Emily. Da kayo iti apo ko, ti pang ipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umian kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwan yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama, nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan lumaminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Charyo. Ape akas na maditiik na yo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsag. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayulangan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaan ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron na. Mapan kamin. Oh, lagaman itirik na ka. Tsak maawatan nun niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla, marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid ta. Apa akas na saan ka baka ignanak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadag iti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda tatang. Ay kaiwan ikuyog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Saan? Saan po na ita? Mama. Pagawalan na ko ba? Ang tatiyag pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-urap ako sa'yo ka kaya mati mapagtang mo. Mama, ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita.
nga makumikom kayo kano iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyamanakin ka, Emily. Italok siya tinaramit ko ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Alag tayo ti akong taway. Gagkit daw iti pambakawan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon tinapalabas. Siya ka ba nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti enak. Natangi, nasyak man na nakatin na sakpay ang pimusay. Mama. Ipatpatag ko, Ray, Mama. Pagawanan na ko, Mama. Biyag ti tao. At dapay gundaway mo ngagbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbagatan mi kini Jemay, Mama. Saan pa'y mo't amasikong? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, Mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adu dagiti agrayo ken ko ana. Uray ko manupadam a professional Janobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, Mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, Mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya? Nga mabalayan. Saan da kami ti Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti parangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyagpaiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na ita abalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat disan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni Mama. Sige to surutak. Anyamot ka. Adama gayam bastos di agbalin akatugang marakaw. Ala, baybayan yun, tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni Mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at tubtub nga rin ni Mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko nga ni Mama. Oray ito lang. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga rodan amang ilawlawag ka ni tatang. Pagyamanak, Jemay. Jemay, ibagam manmat kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom da jay. Di tala makaura yun. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tama irawang mo tigas Jemay style ni Mama, ha?
Kasya talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Yamkit di. Nasingpot man. Aklunak. Talaga maikawa ak andi. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani andi mat lang timang tawid to iti da ito balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na. Jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, nukasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwan. Agsapula kiti trabaho, mama. Tapno makatulong ak. Anya ko matrabaho ti serkam nga'y. Katulong? Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho. Tapno di mo mat ko na. Ha? Ang apay aya masapul at tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya ko matrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kananyo kiniandi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, ipag. Madlaw na simpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. Nukasta, aginaw ka, Ipag? Uwan, ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat adanton ka na ka. Gat, ano sanyon ati agnaud dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod, ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Gano saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan, ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapul nga ikamang mo amin kan ni mama. Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin Okay. ko na? Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kayat mo. Saan akon ang makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon. Di iso lang ti aghawin. Agbati ka, Andy. Sige. No, dahil ti kayatyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y tiaramidan da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang kay ti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na.
Tapno awan ti may bagbagana. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, kandi. Iswa na taar. Kastoy ti rupam idi maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matlati kinataar mo idi, andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Kani, addan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturpos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok nang ama nang umapal ka kanya. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay bapanak. Rumuarak man. Anyan ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay. Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak mo ti agaw awil. Di kagdanag, manangdanak iti mangawawir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagak mat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni mama! Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin na kabailan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardiak arrest tinam. Ha? Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumante amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubli ak iti trabaho. Tamakitak kat awan plano nga agtrabaho. Iso asikat ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad adalak bayat ti panagtrabaho. Kat umadanin ti panagturpos ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isungag purpur sige ka mang paadal iti bagik.
Katangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno maipamaysak ti agtrabaho ka nag-eskwela. Mano ti masapol mo, Andy? 2,000 ko manod na manang. Mabait na ang ngarod ta mga ala. Pasensya kan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asitgak, no di si kalahan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Gemma. Agad-adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa nabali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to iti natalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpos ko, Andy. Jakpat dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamamok. At dalalakim. Ay, nabannog ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko makirinikyer kan ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko Nandi, di mo baybayan ti anak ta ha? Awan ti pumano, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsardeng ka ngagtrabaho ka nagadal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpos ko, Andy. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga ro di pakan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pa ilaan nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti tinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan ng eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam mo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andy? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay mana. Amok. Isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andy? Agpanunot ka man mat iti nasayaan. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andy. Oh, Di mo ninamnama ti isasangpot ko. kwa, di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumra ka kon. Kwa. Amok! At dati babaim ti balay. Iso di na kaya tapas trakan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mangriribok? Awan amo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Andy. Aklunong ngaminan nga at dalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnak mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti araramidam. Iso pumanaw kami ni ti anak ta. Itad kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, taddan trabahom. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalos ti konsen siyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan Andy. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadikan to mauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andy? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Uwan na. Iso nga agtrabaho ka lang tayo, Jack Club, wan.
Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, andi. Agkadwa ta aginggat ingganan. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang. Nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yung atan eh. Jack mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Nasingpit siya bukop. Iso na laka bantayan. Aywan, kumusta nga samutan yan day? Ay, Jack amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinubyo manak ko. Awan tatang. Jack mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andy. Tukasta, adapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawat iti kwarta kanyak. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang haruta da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga ramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kang tulaki di mo tan. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mon sapulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andy. No ti anak ta ti gagaram, adajayan da tatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkuranga ka na kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andy. Nasaya at unay. Awatin na kumangarod Taurnusin tanti amin kadata. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya ka latta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Katsapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, ang trabaho kan, Andy. Wan mana. Awan na pintas apagtungpalak. Nudyak agtrabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mangbiyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Wan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngem, mana. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsildoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't Papanan nyo ay ha. ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba pare, namasabat tayo atak. Tutang
Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Uwan nga ron, marang. Iso na lang ta. Saan ako na makabag na? Tanader-der itis ha. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Saan pa yan? Nagharap ko iti biyag. Manang. Diyan akong makatrabaho. Tayo notil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko nga ito nagtrabaho ako pa lady? Anda ko manurnong ko. Ano pa yung makatrabaho akon? Gusto ibutin. Tinagtong pala. Marang. Biyag, di tao. Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin ti sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibat tsak kadananang kantatang ipag. Si kala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo tanday di kapsat ko nga asawam. Andiyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no daduma. Anya? Iso ano mabalin, makipag nagdapay lang kan ka. No okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, dona. Wag, doon na. Mala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugam ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungay. Maturog kang bakal. Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Santa liwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuin nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idapon nyo ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wan, dona. Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakal. Sa atin to agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalakang amin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, nakananos ka. Taran layunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, o sige. Iso nga'y mawagak ti pauit kong ti sweldo.
Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina ken agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige, Ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin ang makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Jak baybayan ida. Agyaman ak, Ipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubat kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan mi ngay, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay nalaklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pailaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amirienda. Kan sigurado nyo amalako yu amin, ha? Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kasla na kasing-sing pamay di si bibiyag pa'y tanak ta. Nukas day nga pasyar day iji probinsya. Wan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Nga roda. Ungat pa'y nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awi di balay na. No sana may bustila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Kapno may busang bakay. Ay, naisus. Ad-adan nga agungat. Ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga roda. Mala, natuloy sa karudo, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati doon ha. Nangibati kayo pailaang mat. Mala, kukwa yun ti do anabati. Sagay sa kayon. Taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, taada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton biga. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon, aldawan. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan ngay. Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasayaat kami, Mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay ikwa, nakaturog na ang salyat. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramida. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasip ngutin. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masapol nga minamay pa ibus mi tuy lako mi kabsat. Ay,
Uy, kapsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayo? Ngam paglakwon na kayo pa'y laang mo. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ijay balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala, kapsat. Mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaw. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijayruar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka sakdo. Sige nga, rod lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta ka? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay. Kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at dan. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpuit kay iti kwarta? Igatangak ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kung may dain ton bigat. Kwa. O sige, tayo pauit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga ron, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Malabla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11, wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti bagbaga ni Ipagdona kanya. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Nangagkumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Di anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilaan ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidain nyo. Tasidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidain nyo. Babalin ata sa paminsambat. Ay, napurga kami dito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami dito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman tadalat ta sidaam. Kay sa awan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lataan o awan masida.
Yung nagaduman ni Masiday Jerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagi jay. Tasidaan dagi ti bisitak dagi jay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko da ito'y. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpangmat. Ay na, pasensyakan doon na. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwa magsusugal. Isuadyak pa'y rimwari ti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-kabalay kayo, suruan nyo ti agidalimanak dito'y balay. Tadyak kaya't tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, Ana? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam, ibagam, taitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nung ay 50,000. Day talaga yam. Oh, wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadan. Sige man nga Rod, pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasin nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maungtan tamalan. Ala, agawaan dati magnatab dumakalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ah, At yan nagsarda nga pampasahero, ajay. Adutag ti saag. Ay, sabtan tayo tatalakwan tayo ti turon, lakay. ay, Umaykan! sige bakit? Taron! Barbecue! Bananak yung ko na ma. Ah, ay, huwag kayam. Ay, barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yaw! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Siyang anak na bakal! Silyanak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabingin! Apa kita ka lang gagawin na nakaw? Kailiw na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matang tatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Turon kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amala ko ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Noong mabla ko matikinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala ngayo. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta matipakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa naglakaw. Anya? Tsak na yung pagaro pa maaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito eh.
Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka abas tamamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso na tinakaam mo kitir aramidam kadakwada ipag? Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kit di tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kondo na. Ay, kasanungatan. Awan mat maitadin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Ha? Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak. Tada pa pananta. Ay na, kabut-butang samot dahi ti ang trabaho. Kunaknoan niya ti ipala kong kanyak. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Donna. Iso ano kaya't mo tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingat kayo sa giti mayo! Ana, palis! Oh, nalpas na ang Donna. Agsubli ka man na ni Jay syudad daya, anak ka? Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Katlaguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag nga min di ka aruba na anang sarungkar kan kuha na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman nakta may kayo, nanang, tatang, ipagsilya. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinarak ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kayat ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko, ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awambag ngamin madingar aramidin mikin kailay. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko, ma, tatang. Lala, mapakawandakan. Kanya nga'y kit manugang dakalata. Nga uray na tayo ti anak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naadan yun da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay.
Wala nang isungag na ut kayon itay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Tunggal aramid ti may sa tao at dalata supapak na. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumat ti gunggunam. Ngam no rinukar ti aramid mo, dakas ti tungpal mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami